fiti ani asese ne din ene your friend say meka Akwaba sonko enkoma obibia sedane da munya ebre eji edwa etie ensema yede ebebe sumo ewo 2 manchin so musomfo muni aba made nyina ekwesi kapa ne nso minimum edi ehwemu nim se meji edwa sedane chese ensema ekochi ekobreman enamde ebe sumo na sentinti yesu so de yenyan echeso ade biara eda na abusiafo kai hunsem de ekoso ewo eye abrabomu de wonam de wususu anase de etutu nyina no se enye nipa bi na eye aya na omo ehye ase a na chese eye nyame na ama wo kwan se sandi omani nyina entutu se de beye nmunyam hye ede ama wono ankasa na dodo na ehunu se wono woye nyame na adenti na mekasa eye ensem ewe nyinam mobeka ya eye na no kwasiada na ensem bi ebeto edwa esem yenu abema ni din ede eye Kwame Boafo dodo na nim ne se abronye oyebono original chair ede ema eye the new patriotic party wonya eye enkwanhia wo eye ya kuma eye kwantempo no eso ebi na ensem we beto edwa se eye ne ka emunum niye ekokoshe nwura mu na chese wutimi mfonyi na bebeto abonten se ka no adane abutu na nkai wo se ka ede wuhunu apampamu na nso so asiemu baabi a engines ni ayi no ka na se ne eho no eho mum na ewo soro na baabi a bia ya ewo sanka ewo soro no mum edane ebutu a enumum ehwe eye efom na ye nua bema eye abronye ensusu ejina eye enchen ya chese wo ase osuro se wo dwane ebi na eye samwe bebeto ejam no odo se ne ho anka ne ho enti prebia ni wa ekọ eye eso ewo na brabo mu enu ntina wode aseda eme nyankopon se nyankopon wadi na fofie because we die wa hunu owuo wa testi eye owuo pa ahwe nanso so nyame enna chese wadom no waboa no ama wo no nso so no ene woda so eye den ete eye enkom na se na wo kansen we nyina no na ebusuafo enye eye obe nyame anase enye nfumso obi se sade we esiyo Abranti Alidin enso ede eye Alhaji Halidu Haruna edin sembi ababetu edwa wono susu eye NVC party no National Communication Team okawomo ehun ebi na no na odi etu edwa se wono ene kese eye abronye ema ni nkwanhia no den ekọ eye enso na chese abronye nkwanhia na ukohia ye ewo ekwantempo eso ebra na chese woko eye meeting na so woko eye ni urgent schedules a schedule ye eto honum no na chese enye eye adekwa Nemo nipa daseni ensa ehye eye ase ankwankwa ye obia asem NDC for National Communication Team manidin ede eye Alhaji Halidu Haruna na wono ema eye sa enkwanhye no esiye na eye nua bema no edinsem no etu eye edwa brebi echemo like 4 months ago wane eye abronye DC ekokopie mu ewo eye radio station so anase TV so ana wo mo discussing issues concerning eye the country no me betimi aboa anase ye ACC ewo memo betimi ahwem na wo masi eye ano ekwan na discussion no ekoso according to Alhaji Halidu Haruna no abronye make accusation bi edefa no ho etem wo no eye Alhaji ameki statement bi say ma womo eye over 40 years a womo enware ye no womo eye ahyawofo womo ebo eye besi branu ebi na eno eye ade a ehwe no enunti wo ye na adwense eye abronye retract eye ne words and someone what can one train some because eye ntro enye no kre na ewomo na still na eye abronye anye na adwense wo be retract ne words na enunti ma wo no so eye na adwense wo be ka eye ensem edegu na brabo so na say na eye Alhaji edene ensem no etu eye edwa osem you will crash with your car because of the falsehood you plead against me. It is very painful for someone to
say falsehood against you. If you are doing politics, you don't have to say any falsehood around. Or no so no. Where you and someone did that was 4 months ago. One more have that discussion now. What can yes and some no editor no say or no alahaji say woman 40 years over 40 years or more or me a prostitute na no and nothing a man can and some no na question abronye eba bonte ede radia sise nyame de no afo fiem ama ene day wo no nso so wo wu anka na ato no anto no ye nua be mayi alahaji ekokopie mu ewo ago tv eso enu ada na chese dwumadia na ekoso Ghana kasa na eno na ye nua be ma alahaji ede etu eja ese wono na emasa enkwanhia no esiye na enye ne de na abronye oye na damfo na no so sei na wodi etuja we ye ne comment after say accident no esi area no say Abronye is my friend, but on the day that I was so much hurt. I was asked several times to retract, but he was adamant. Out of pain, I told him that if he doesn't retract, I will give him up to his car. I am not happy that he had an accident. I thank God that he is not hurt and that he come out unscratched. It is painful to have lies told about you. I sometimes cry over some of these lies when I go to bed. How do you know to you don't know who to talk to. You don't know how to explain yourself from those lies. Serious lies that can even kill someone. We ene someone wodi atu eja and just watch mu all those what say and some no anko ye ne de enya de se ne bo ejo so nanso ya say because of politics, sake of politics, so wodi no ho akodon amanyoko nti na obi betimi atwa ntro e de ato ne so no ene ma ne kan sa ensem no e de to abrante na brabo eso nanso so no ebra esi ye no ne ya ye pa nanso de radia say abronye watimi aba out on scratch and ho bebia entry yensusu enka ensem a yenye yenim emfa wo mu because also wo mu ye politician because edrumre bia wo su e wane kete so anya ade se wo mu etimi de ekoka wo mu nsem edi kire wo bi na odin se wetu ya na Ghana for say wo nipa ekra enhye wonsa na watimi akasa wo na wo commande ya na wo na wo kan ye wa invoke west ntino eno na abem abrante nyankopon na ma kwan se de be yam ye nu abem na obema na ni ayeden ada wonum enti we de menje abasobode na emma wo no so se wonsem bia wa kan 4 months ago eno na ye adwuma ewo abronye eso na no na ebinum nso ese no kre because ebas wo de yaw ene kan ye anase so wo kan de no ye bibi wa kira wo bi na ebusuafo nwa ye hunu say all those politics amanyosem na ye keka na so ye hunu how ye beka yensem ma ye ntwa ntwa to obi so ma or how be say embam because ebia na wonim nipa no de obeye wachi anade waye wachi ede atia wo ensem we moma yemfa enye afutu ede emfa ema ye hum na ye to na mo ne ya no kasa ya hwe ni ye aha na ye di dwumadi ni beti subscribe to the channel so wonye ya na like videos all the social media platforms so na so wo afutu ni adwentwe bi so a obetimi ede atu edwa ede amaye midin ede ekresika pa makram. Fitiani asese ni din and your friend say mechanic. Sana prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH. Shit na prophet kumichacha me so me hwe.